дуруду салому эҳтиромот ба бародару ба мардуми азизи Тоҷикистон ки мебинен ва бигем ки пайгирӣ мекунен. Канали бандара ташаккури зиёд ба инсонҳое ки подписатсия кардагӣ ҳастен. Падилид мекунен, комментарияҳо менависен, дар зери наворҳо фикру назари солим менависен. Бозам мавзӯи мо футбол ки имрӯз на танҳо Тоҷикистон, балки ҳамсоя давлати мо ва барои мардуми Ӯзбекистон ҳам, барои мардуми Тоҷикистон ҳам, барои мухлисишон, барои дастгиришон, хусусан ҳамсоя давлатҳое ки бисёр бигем ки сахт ба мо балечкӣ кардан ва мо боша ба ҳамсоя давлатҳо балечкӣ кардем. Мутаассифона бигем ки баъд аз Тоҷикистон Ӯзбекистонам ба мағлубият дучор шид ва мағлуб шид дар пеналти. ҳадди ақал мегӯянд ку як дар тоҷики мо як матал ҳаст, мегӯянд ки агар ҳамсоят бой бошад гишна намемонӣ. Як матали тоҷикӣ хуб ҳаст. Мегӯянд агар деги ҳамсоят руға набина, ҳеҷ набуданда буш да хунат меоя, мегӯянд ку. Бисёр бигем ки маталҳои бигем калоно мегуфтагӣ зиёд аст дар бораи ҳамсоягарӣ, яъне дар бораи ҳамсоягӣ. Мисол мегӯянд ки аз хеши дур ҳамсояи наздик хуб аст. Дар ҳар мусибати сарите меояд, ту хеши дуру аз дур меяд ки бигем ки ҳамсоят болои сарат да мешавад. Дар беморитам, дар хирсандитам, дар ҳар чизе бошад, барои ҳама мегӯянд аз хеши дур дида ҳамсояи наздик хуб аст. Ва дар урфият бисёр калимаҳо дар бораи ҳамсоя ҳаст, хусусан агар гирем бисёр калимаҳо ҳамсоя аст. Мегӯянд хона нахар, ҳамсоя бихар. Яъне агар ҳамсояи хуб дошта бошӣ, агар ё ки хонат қаср боша, агар ҳамсоят нохуб боша, ана бигем ки дар хоната зиндагӣ карда наметавонӣ. Бисёр гапҳо, бисёр маталҳо дар бораи ҳамсоя аст. Аммо ҳамчуноне ки ҳамсоя кишвари мо ва ҷавонҳо ва бигем ки хусусан санъаткорош ва актёрҳо, дигар чизҳое ки мо мебинем, чӣ қадар ба меҳр дар Тоҷикистон бигем ки рафтор мекунанд, чӣ хел кӯшиш мекунанд ки мо байни Тоҷикистон қадар меҳри бузург дошта бошем ба якдигар, ки агар одатан мо бигардем нигоҳ кунем, Ӯзбекистон туркзабон аст. И тарафаш бигем ки Туркманистон, тарафаш Қирғизистон, болош тарафи боло Қазоқистон вуҷуд дорад. Се давлати Туркия аст ва и баршда бигем ки ай тарафи поён мо майдаҳакак Тоҷикистон вуҷуд дорем. Новабаста аз ҳамаи ҳамине ки се давлати Туркия аст ва як давлати форсӣ ки мо вуҷуд дорем дар уҷа, бигем ё метавонанд ки бибинед, агар хел ҳолатҳо дар асл зиёд ҳастанд. Дар Россия ман мушоҳида бисёр ҳолатҳо кардагӣ ҳастам. Агар мисол гирем, як се-чорта бигем тоҷик забон бошанд, агар форс забон бошанд, яъне ки як ӯзбек забон дар дурнӯшон бигем ки ӯ қадар эътибор надорад, яъне ки эътибор наметаванд ӯ қадар, аммо темаи хичонда дохил мешавад. Хулас, тем более агар ки бо тоҷикиро надонад, вообще ӯ дига эътибор надорад. Яке мо агар назар кунем, се кишваре бигем ки туркзабон дар атрофи бигем ки Ӯзбекистон ҷошидагӣ аст ва аз як тарафаш бигем ки мо форсзабонҳо, яъне ки таваҷҷӯҳи Ӯзбекистон дар мухлисӣ, дар дӯстӣ, дар рафтор, дар кирдор, сиёсатша намегӯм, умуман халқша мегӯм, халқи оддӣ, як санъаткор боша, як намедонам, як варзишгар боша, як мухлиси варзиш боша, бибинем ки ба баробари Ӯзбекистони худаш Тоҷикистонам бигем ки чӣ кор мекунад,
ана ҳаводорӣ мекуна, дӯстдорӣ мекуна, паддержка мекуна. бигем ин бисёр як нишонае ҳаст ки бовар кунед дӯстои азиз, на ҳар кас ира метавона. мегӯянд ку қарсак аз ҳар тараф мешавад, яъне аз як тараф ҳавоӣ ҳаст. яъне ин нишонаи чиро дорад? яъне нишонаи он надорад ки мо мардуми тоҷикистон ва тоҷикзабонҳоам бигем ки ҳамин хел ба меҳр ҳамин кишвари ӯзбекистон қатъӣ дӯстӣ дорем, новобаста аз солҳо, новобаста аз ое ки бигем сиёсатҳое ки ин ду мардума ҷидо кардан партофтана. бигем назар ба қирғизистон агар нигоҳ кунем, ин тараф монда ва ӯ тараф мона нигоҳ кунем, назар ба афғонистон, форсҳо ки форсҳои худмон ҳаст. яъне ки ӯ бигем ки гармие ки дар байни ӯзбеку тоҷик ҳаст, ӯ оташе ки ҳаст, ӯ бигем ки ӯ меҳре ки ҳаст, воқеан бигем ӯзбекҳо ба қирғизи қазоқи туркман надора ва мо тоҷикҳо боша ба афғонистон надорем, яъне ки форсзабони худмон бармонда ҳаст. яъне байни ҳамин ду миллат бисёр як меҳри баланд аст, бисёр як бигем ки намедонам чӣ ёра як мекуна, бисёр як дӯстӣ, бисёр як бигем ки барои дарди тоҷик дард мекашидаги миллат аст, барои хирсандии тоҷик хирсандӣ мекардаги миллат ӯзбекистон аст. ва аҳамият битен, барои дарди ӯзбекистон дард мекашидаги мардуми тоҷик аст, ғамхор мешидагиш, барои хирсандӣ ва шодиш бигем мисли шодии худаш шодӣ мекардаги ин мардуми тоҷикистон аст. ин воқеанам бигем ки як меҳри бузург дар байни мисол ду миллат, ду забони гуногун, яке туркзабону дигари форсзабон, бигем ки ин хел меҳр, ин баъзан ҳолат ман ҳамин футболда ҳамин меҳра ҳамин аҳамият додамда. воқеан як меҳр, воқеан як дӯстдорӣ, воқеан як бигем ки балечки ки на хеле қалбакӣ нест, сидқан балечки кардан ва бигем байрақҳои тоҷикистона, шапкаҳои тоҷикистона дар сарашон ана пӯшидан, бигем додвой кардан ва ҷои ҳазор бизе ки дар тиктокҳо мешинанд ки худошона ватандӯстдор мегиранд, ку тоҷикан набоша, ватандӯстдор мегиранд. дар тикток дар москваҳо ҳастанд, паспорти русӣ доранд, рафтан ба футбол ягон мушкилӣ надошт, мехестан мерафтанд барои паддержкаи бигем ки ҳамватанон. тиктокҳорои ӯзбекистона бибинед, тиктокерои ӯзбекистона бибинед, ҷамъ шида, яъне ки ҳамун тиктокер ҳам дар ӯзбекистон барои худшон як обществое доранд ки якдигара гӯш мекунанд ва бигем як инсон раҳбарошон аст ҳамуҷа, баъзан чорабиниҳо ва баъзан бигем чизҳоро ҷамъ мекунанд, мераванд. бибин вайнер, блогер, тиктокер ҳамаш ҷамъ шидан рафтанд ба бигем ки футбол ва бигем ба баробари кишвари худшон мухлисӣ кардан, стадиона пир кардан. агар мо мисол гирем 1000-2000 нафар мухлис дошта бошем, бо 2-3 нафари дига аз ӯзбекистон медонӣ намера, яъне ки як бора мухлисҳои тоҷикистон бигем ки ба баробар 5-6 ҳазор мухлис шид дар дуруни стадион, чи аз тоҷикистон боша, чи аз ӯзбекистон боша. бисёре мухлисии хубам кардан, доду вой, вағи чағи, барабану тоҷикистон ба пеши тоҷикистон. яъне ӯ чизеро ки ӯ нишон додан, инаи ба ном ватандӯстдоро ку ӯ ин кора карда натонистанд. ва мо надидем дар ҷое ки ватандӯстдор блогерҳои мо дар бораи тоҷикистон, футболи тоҷикистон гап зада бошанд. рӯзи дроз дар тикток та арӯс дорӣ, най 4 арӯси май, обрӯи тоҷикистона паст кардан. гӯё ки духтарои тоҷик фоҳиша аст, якташ метавона 5-6 тара истифода бара, арӯси ма ҳаст. ӯ фикр намекунанд ки оянда ӯ духтар бояд шавҳар куна ва шавҳари ӯ чӣ мега, ҳаёти ӯ чӣ мешава. ҳаёти инсон барои ё арзиш надора ҳаёти инсон. ки мисол дар тикток як духтар омад, қатиш салом алейкум, та арӯси ма мешай, биё та арӯси ма. яъне ин чӣ аст асла?
یعنی من همین را میگم که حکومت چرا یورا پیش نمیگیره برای بیابرو کردن ملت قدر کار کرده استن. فردا یک تا جوان یک زن میگیرن که دختر در تیک توک در اومدگی اونم یا پد در نالت اخمق آق پدر بیس صاحب اونم را عروسم گفتگی است. خب یکی ویدیوش هم میبینین این عروس چی میشود در اویلتون یا فرزند شدگی است بعد 5 سال 4 سال نام یکی نام را دیده میمونه که نامو زنش مو تیک توک در اومدگی و یا قنچ قزو طرف عروسی ما گفتیسته. این دختر جوان است نفهمیده خندیده است در گپی او را سریوس قبول کردگی نیست پروست خندیده است یا شوخی کرده است بعد لیخدش ها ما عروسشم گفتگی باشه اویلتون ویران میشود. میلیون اویله را ویرانیش سببش فردا بعد اون او общество جامعه زنان و اویله و غیره میبرن همین اویله ویران شوی من نمیدونم چی است گفته بعد گفتی همین اینترویو میتن اویله ویران شوی نه ها سببش فردا صدها هزارها اویله ای پشتی نمی چیز ویران میشوند هزارها اویله ای پشتی نمی چیز ویران میشوند ای پشتی نمی تیک توک در اومدن تیک توک بگیم و غیره چیزو میشوند ویران. خب پیش رهی را بگیرین بخیزین ببینین یکی همین چورت ها یا ما چورت میگم شیطان یعنی که در باره فوتبال تاجیکستان و نوار نکردن گپ نزدن در باره وصف فوتبال تاجیکستان. حالی باز مردم تاجیکستان شاید شما در خیالاتون است که ما دشمنی ملت هستیم ما بگیم که خائن ملت هستیم و برای پیشروی ملت بگیم که نمیخواهیم و ویرانی ملت میخواهیم که اگر نظر کنین ما هر روز قریب کوشش میکنیم در باره تعریف تفسیه فرزند و فوتبال و بگیم پیشروی تاجیکستان که اینا جوانو پیشروی کردن با پیشواتون رب نتین مهربانی خدمونه و بگیم که برای وطنمون این از دل هست که میبرویم میگیم ما دروغکی تاجیکستان دوستدار نیستیم ما از دل گرچه دورم از وطن لیکن برایش سنگرم میگه دوستان را خاک پا و دشمنان را خنجرم. یعنی ما گرچند دور از وطن باشیم برای وطنمون سپری میکنیم و میسوزیم ما ملت خاک پاشیم لیکن خیلی بنام ملت دوستدار و خیانتکار و شیطان ها را ما شمشیریم برای او. آدم خیلی بگیم که اون سوختنی که مردم ازبکستان برای تاجیکستان هزارها بلاگر ازبکستان در وصف تاجیکستان در وصف فوتبال تاجیکستان دختر بلاگر ازبکستان ها دخترها تیک توکرهای دخترها در باره از ازبکستان در وصف تاجیکستان سخنها گفتند. چی در وقتی بازی بود چی بیرون از بازی بود کدامی وطن دوستارت برآمد بگیم که نوار کرد و گفت که فوتبال تاجیکستان چی شده ایستاده است حداقل آنلاین یک مخلصی کرده باشه حداقل یک نمیدونم پدیشکه کرده باشه. سوال برای ملت هست که شما اینا را همچو وطن دوستدار میبینین میبروین آدمو را حقارت میکنن دشنام میکنن تاجیکستان اینجا است تاجیکستان آباد است کدامی شدیدین که چین یک دختر ازبکستان یک دختر یک زن یک دختر ازبکستان برای وطنش بلچکی نکرد یا یک نوار نکرده است گپ نزده است که این امروزها نه عالم اینترنت است عالم نوار است شما میبینین ما میبینیم ما گپ میزنیم شما گپ میزنین. خب کدام این وطن دوستدارا را شما دیدین سوال برای شما اگر دیده باشین بگین که نه فلانی برام در وصف فوتبال 6.5 ساعت گپ زد ما اشتباه نکنم این سیمین یا چهارمین نوار ما در باره فوتبال هست یعنی که من در باره وطن و فوتبال صحبت دارم یعنی برای نه فرزندان و دادرها صحبت دارم و برای نه همسایه ها صحبت دارم که متاسفانه اینو هم در پنالتی بگیم که شکست خوردن متاسفانه انا همین طور پنالتی را یا تشمو بریدگی بدیم این دیگر را که گفتیم گپا ورزش است خصوصا ما هم از دور هم باشه
барои ҳамсоя кишвармон барои Ӯзбекистон багем ки сидқан мухлисӣ кардем. Гарчанд мо наметонем аки дигар вағи чағи худмона дар навор гузорем, не ки сидқан мухлисӣ кардем ва ҳама вақт мегем ки Ӯзбекистон яъне яке аз дуст давлатҳои мо аст ки барои мо месӯза ва балет мекуна, поддерживать мекуна ва мо мардуми Тоҷикистон новобаста аз статусу аз кору аз чи варзишгар бошем чи сиёсатмадор бошем чи бигем ки оппозитсия бошем мо ҳам Ӯзбекистона ҳамчун бигем ки яке аз ҳамон дӯстҳои беҳтарини худ дониста барои ӯ бигем ки балечкӣ кардем. Барои мо ҳам бигем мағлуби Ӯзбекистон мағлуб шиданаш барои мо ҳам воқеан ҳам бигем мисли Тоҷикистонда чӣ хел дард кард алам кард ки мо азия натонистем ҳадди ақал бигем ки гирифтани кубики Ӯзбекистон и гирифтани кубики Тоҷикистон ҳам ҳисоб мешид ки барое ки мо як миллати ду забон ҳастем гуфти Шералӣ Ҷураев яъне ки бисёр бигем ки сӯхтем барои мо ҳадди ақал гуфтем Тоҷикистон хаяк ҳами ё Тоҷикистон ё Ӯзбекистон то кубика бирава гуфтем то чемпионата бирава чемпионата бигира яташ бигира ҳадди ақал гуфтем мо кӯшиш кардем не ки ба ҳар ҳол бигем ки балет кардем дод гуфтем вой гуфтем шиштем заминора задем пиёлора шикастем ана ин ҷои бигем чиш нест не ки балечкӣ кардем мутаассифона аммо чи Ӯзбекистон ва чи Тоҷикистон ки ҳарди ҳам як бигем ки Ӯзбекистон нав шумо ака бигем болимени аз диктатура халос шидагӣ ҳастен болимени барои шумо озодӣ ва барои шумо бештар бигем ки шансҳо ҳаст буд пайдо шида буд аз мо пештар дида мо боша дар як аҳволи хароб қарор дорем бисёр як аҳволи хароб бисёр як аҳволи ногувор ва худо хоҳа ҳатман ё Ӯзбекистон ё Тоҷикистон чемпион мешавад ҳатман ӯ кубики чемпион ё дар Ӯзбекистони азиз ё дар Тоҷикистони азиз яъне ки ҳарди ин кишвар барои мо барои ду миллат Тоҷикистон барои ӯзбекистониҳо азиз аст ман боварӣ дорам аз ҳамон балечкошон нишон мета ва Ӯзбекистон ҳам боша ки барои мардуми Тоҷикистон азиз аст ва ҳарди кишвари азизи мо бигем ки як рӯз не як рӯз албатта ки мо и кубука мегирем меорем ватанмон барои ҳамо чи Ӯзбекистон боша чи Тоҷикистон боша додарои азизам бародарои азизам шумо дилшикаста нашен ноумед шайтон аст албатта шумо он шароите ки доштен ба ҳамун шароит шумо бозӣ карден ва ба кулли инсонҳо шароити шумо маълум аст ки шумо кадом шароита доред хусусан футболбозои тоҷик кулли мардум маълум аст ӯ дигар барабани консерти гил ӯ шароити шуморо беҳ намекунад барои тамрини шумо ӯ яксоатаву дусоатаву худнамоиштии барои наворҳо барои телевизорҳо инаҳа ҳаст хоҷам боғ дорӣ дорам не ки дар асл ӯ боғ вуҷуд надорад яъне ки дар асл барои мардуми Тоҷикистон ва футболбозон додарои мо ӯ шароите ки лозим аст барои футболбоз вуҷуд надорад ӯ шароит шумо мегӯед Месси ва Роналдо ва дигар барои инора шароитшона бибинед ино миллион долларҳо мегиранд мефаҳмед амира беҳтарин авқотҳоро мехӯранд беҳтарин диетаҳоро мекунанд беҳтарин шароит дар зиндагӣ мекунанд ки то ки ино бигем дар чемпионатҳо биброяну бигем ки ҷои аввала бигиранд не ки бечора и додарои мо ба ҳамон наск гароху макарон ҳамқа мешавад чанқа медавӣ ба ӯ ҳамун калорияи макарону гароху наск ба ҳамун як ҳафтада як бор гӯшт хӯрданд ҳамқа медавӣ ё ки намедонам як чизи калорийне ки надоре достаточно футболбоз позволят кунад барои худаш авқотҳои салатҳои калорийне бигем ҳамун чиз позволят кунад барои весашу барои саломатишу барои диханкашу барои ва ғайра чизҳо нест ҳамун бечора ба гарох ҳамиқа медавӣ ба гарох ҳамиқа мезани гола ба гарох шумо ин кора кардагӣ ҳастен ку агар шуморо авқоти Роналдо ва авқоти Месси ва авқоти инаи футболистои дигар инаи шароити футболистои дигар барои шумо мебуд ку дар дунё додарон ку ба шумо инсоне набуд ки дигар рақобат кунад
инсон набуд ки дигар қатъи шумо ягон командаи рӯи дунё ба шумо дигар рақобат карда наметонед. Қандотон набзанед, шумо аллакай чемпион ҳастед. Роналдуро 1 сол гарох бите, 2 моҳ гарох бите 1 метр давида наметона. Бите макароне ки ту хурдагӣ бите Роналду да бихӯра. Макарони номаълум аст ки производит кардагӣ аст, кадом калорийност аст дар уҷа, чӣ аст номаълум аст. Ҳамон макарона бите 3 рӯз баъд мемира, 3 рӯз баъд меҳсида бите он макарона гароха бите бихӯра, 3 рӯз баъд ҷонаш мебироя. яъне ки шумо беҳтарини футболбози рӯи дунё шахсан барои ман, чӣ бигем ки Ӯзбекистон боша, чӣ Тоҷикистон боша, ҳамеда кишваре ки дар ин рақобат мекард, ҳар дотон беҳтарин футболбозҳо ҳастед. Шахсан ман сидқан мегӯм ин гапа ки шумо беҳтарин футболбоз ҳастед. Мутаассифона шароити шумо бо мутобиқи ана ҳамон футбол нест. Араб миллиард доллар сарф мекуна барои футболбозош, миллиард доллар сарф мекуна. Барои шумо солона 100 000 доллар сарф намешава хӯрокатонда. Миллиард доллар мета дар пятизвёздочный отель ховас футболистош. Беҳтарин мошин, беҳтарин авқот дар пеш аст. Беҳтарин ойлика мегирад. Не ки шумо ӯро бириде. Ба гарох бридениш, бача, ин кори шӯхӣ нест. Ба макарон, ба гарох, ба наски люби бриден шумо ӯро. Ба нам питане ки шумо дорен, ба нам питанитон шумо бриден ӯро. Ба тамоми онам калорияҳошон чени шумо давида натонистанд. Чени шумо агар ман ҳисоб кунам, амо 5-6 километр 7 километр надавидан дар ҳамин бозиҳо. Не ки шумо ко 20 километрро давиден дар уҷа. Беҳтарин ҳамун давидан худаш бозӣ аст. Гол задан не, давидан худаш бозӣ аст. нишонаи давиданҳои шумо, нишонае ки шумо монда нашиден, мондаам шида бошен, яъне ранги наво зонутон хеле аметрӣ набаромадааст, яъне ки шумо ба гарох задагену гола. Беҳтарин гол асту барои мо тон ҳамуҷо омадагитон ва худи Ӯзбекистон ҳам боша, бигем ки беҳтарин, бигем ки шумо бозӣ карден, беҳтарин нишон доден худтона. ҳадиақал Азияра нишон доден Ӯзбекистона. шумо дилшикаста нашед. худо хоҳа ай соли дигар бо мешава бозия кубка мегирем меёрем. як бор сахт тамрин кунен ин дафъ, номусакӣ шавед. мардуми мо номусӣ бозӣ кардан дар инҷа. воқеан чӣ Ӯзбекистон, чӣ Тоҷикистон номусӣ бозӣ кардан. пулда не, пул не. барои ино пул важна набуд. номусӣ бозӣ кардан. номус ин ҳама чизи боло аст. барои кишваршон, барои нами қадар ғалтидаги кишвар, барои нами қадар шароит набуданаш бозии номус и дигар будаст. диден бача самолёт вори рафта омадест, ранги рейси Москва душанбе вори кунам та рафта омадестан ин тарафи стадион, ин тарафи стадион. як бор хам шида зонуша намеқапа ки Месси та Роналду та бибин як круг медава, зонуша меқапа, зонуша як метр ҳашасташ биромадагӣ аст. бача тоҷик рафта омадестай, бовар ку зонуша намеқапа, хам намешава, сарша хам намекуна. яъне ин номус буд. шумо бозии номусакӣ кардем барои кишвартон, барои номуси кишвар шумо бозӣ кардем. ранги Роналдо, Месси ва дигар инсонҳо барои пул бозӣ кардагӣ нестен ки шумо да пул бита важни пул боша бизанен гола пула бигирен. не, шумо барои номус карден ин кора. маладес, аҳсан, қандотона бизанен. ва бигем ки пешвози дар Тоҷикистон бигем ки як пешвози хуб буд, аз як тараф нохуб буд, барое ки дигар ҳоҷияти қадар бигем консерт мусиқӣ ва ин чизо вуҷуд надошт. аммо мардуми Тоҷикистон бигем ки бо байрақҳо омадан беруни аэропорта барои пешвози додаро, барои пешвозе ки ай Эмомалӣ дида шумо қаҳрамонед, Эмомалӣ дида шумо қаҳрамонтарен барои тоҷик, барои номуси Тоҷикистон шумо ин кора кардагиед. Эмомалӣ номуси Тоҷикистона фурӯхтагӣ аст қадди тамоми ҳукуматаш, аммо шумо қаҳрамонтар аз Эмомалӣ ҳастед. омадан халқ пешвозтон гирифтанд.
ана бигем ки беҳтарин аст аз як тараф бигем, аммо ҳамун лишни чизо зиёд ҳастанд. Занака панака онамуҷо омадагӣ ва дигар намедонам бигем боли атмосферара вайронтар кардагӣ чизо ҳаст дар уҷа. боли атмосфера вайрон шудагӣ аст, не ки ба ҳар ҳол як давлати бигем ҳамин аҳволе ки мо дорем мешавад. хуш омадем ба хонаотон, ба соғу саломат ба пеши падар, модар, зан, фарзанд ва бигем ака, додар, ёр, бародар, маҳалла хуш омаден. иншоалло умед азу дорем ки ай соли дига мегирен миен ва ҳар ҷо ки расид пои қадами қатаған мегана мурда кафан ёфт на зинда ватан. Аммо ҳам хеле як мақол ҳаст, не ки имрӯза қатағани мо Эмомалӣ қати Рустам шидагӣ аст. хуб, Рустама гирифтем, бурдем дар ҳамуҷо. Бем расход, ахрана, намедонам, гилемпарто, қолимпарто гирифтен, бурден дар пеши ҳамун бигем бурден дар боло шинонденишунам ҷиштааст. ҳамун балечки намекина, чӣ дар кор аст? Намефурӯя дар майдон, дар поён, аматона биҷиқа оғӯш бигира, бигам ма шумо да боварӣ дорам, давай ман инамиҷа меистам, период гуфта да бордод бизана, во чӣ қад духи дига медод ба ҷавонои мо, ба Тоҷикистон, яъне ки ба футболбозони Тоҷикистон. хуб, ман дар як ҷо мағлубии футболбозои тоҷика дидам, дар майдони футбол не. дар майдони футбол ман тоҷикоро мағлуб надидам. дар ҷое ки вақти миллат сараш боло места, чӣ дар ҷанг, чӣ дар рақобат, чӣ дар майдон, вақти миллата калаш боло места, сараш боло места, ӯ гол мағлубият ҳисоб намешавад. яъне миллат мағлуб набуд. вақти шумо дар майдон буден, саротон боло, шумо миллат ва номи миллат буден, дар уҷа мо миллата ва шуморо мағлубиятитона ман эҳсос накардам дида, баръакс шуморо ман ғолиб ҳисоб кардам. не ки дар як ҷо дидам ки шумо мағлуб шидед, дар пеши Рустами Эмомалӣ. шумо бояд сартона боло бигиред. ӯ ҳеҷ кор накардааст, ӯ як балабол аст, ӯ як дизд аст. чӣ дар пеши дизд шумо саротона хам карда местед дар вақти ӯ гап задестед? меҳната шумо кардагед. ма дар ана ҳамуҷа командаи Тоҷикистона мағлубиятша ҳамуҷа дидам ки сараш дар пеши як наркоман паст карда истодагӣ, як дизд ё таш дизд миллата дар як ҳол овардагӣ, инсонҳоро ӯ гап задест, ай сараш баланд, шумо футболбозо саротон хам замина нигоҳ доред. ана ҳамуҷа шумо мағлуб шидед. яъне мағлубияти шумо ана ҳамуҷа буд. шахсан аз нигоҳи ман он чизе ки ман мушоҳида кардам ва ҳамаи ҳамин чизҳоро тамошо кардам омадам ва ҳар рӯз тамошо мекардам. ҳар як бигем ки гашти шуморо, вағасти шуморо, Тоҷикистон ба пеш гуфтан, хандидан, саро боло, байрақҳо дар даст боло, паридан, доду вои шумо бигем ва ғайра ҳамун эҳсосоти шумо ки бигем ки дар ҳамаи ҷо майдонда саротон боло ҳам хел вағас мекарден, меистоден, табассумо дар рӯтон бигем беҳтарин навқи хандида, гап зада, якдигар қати оғӯш гирифтан, ин ғолибияти шумо буд. не ки омаден дар охир дар пеши як кӯдаки рих памперс қати омадагӣ шуморо дар уҷа даровардагӣ, гирди шумо ахраноҳои Рустама мондагӣ, соф қотилора шумо саротон хам истодагӣ, на гап мезанед, на механдед, на як табассум доред ва омадааст як бигем наркош шуморо ақл ёд додестай, фалони аз шумо пешво саломтон гуфт, пешво шуморо бидида истодааст, барои шумо балечки мекуна, пешвои мағлубият нест, ғолибият аст ва шумо боша саротон хам. шумо бозӣ кардаги ин қаҳрамони ин вазъият ин кишвар шумо ҳастед. чаро дар пеши як наркош саротона хам мекунед? барои чӣ сартона хам мекунед? сара боло мегирифтен, меистоден, нахе нарворӣ меистоден. чӣ мегӯй мегуфтӣ? ба гаррох ҳам қа мешава мегуфтӣ, ба макарон ҳам қа мешава нашов бара. ту сағира задести дар уҷа пистав мағзу мавиза биёр нав сомону Исмоил та бидава ку як круг дар дирни стадион, биёр худат бидав дар иҷа як круг ба ма бинам. ба ном Рустамам як вақти замону футболбоз буд, қавр футболбоз буд.
Просто هم قدر فوتبال بازی بود که توپو بگیره هیچ که غیرت نمیکرد پیشش بره برای بچه پرزیدنت. خلاص این میتاری فوتبال باز بود. و اگر توپ بازی کردن نمیتونه. امروز با رئیس فدراسیون فوتبال پرزیدنت فدراسیون فوتبال توجیک این وظیفه را هم داشته است. پرزیدنت فدراسیون فوتبال توجیک، رئیس مجلس ملی مجلس نمایندگان پالات بالای توجیک، دیمین انسان در تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، بچه یک آدم گفتی همو گپو. یک آدم. اوش رئیس پرزیدنت زودای تاجیکستان. غصب یک غارتگر در پیش شما سرتون خم کردی دو درم. سرت خم نکرد در پیش انسان. در پیش اوتاش سرت خم نکرد. تو کردگی خدمت دو درم که فوتبال زدی، تو کردگی خدمت اوتای کردگی نیست در وطن. اوتای دزدیده است. آبروی وطن ریزونده است. و تو باشه آبروی وطن برداشته ایستادی. چرا تو دو درم در پیشی سر خم میکنی؟ من همینجا دیدم، ما گفتم که فوتبال بازوی ما مغلوب شدن در اینجا. یعنی که این همه قدر غالبیت آوردن در پیش یا نرکاش قداشون سرشون خم کردن مغلوبیتشون نشون دادن. من گفتم این دو دروی ما در همینجا مغلوب شدن. نباید شما در اینجا مغلوب میشیدین. گردم ایستادیم، سرتون بلند کرده، در وقتی گپ زدن هم جوش داده دانش میزدین، میگفتین بچه با مکرون هم قم میشوه. چیکار کنیم دیگه؟ که جدا خیلی باشه یک شرط شرایطی رنگ رونالدو و میسی و دیگرش برای ما این شرایط باشه، او خیلی ما دعوا کنی چی میشوه. با ناس کم دعوا. چیکار کنیم دیگه؟ یعنی که کانکریت نباید شما کو میزدینش در دانش گپ زنی نمیموندین. کی میاد نصیحت میکنه شما را؟ کی است یا نرکوش میخیزه شما را نصیحت میکنه؟ شما باید این چیزو دا بگیم که پس ولیت نمیکنی. خلاص رفتگیش هم بگیم برای شما یک پسیخیچسکی تاثیر شد. من را میدونم ریال نم میدونم اون بازی هایی که شما در یکم دیم سیم کردین اومدین، یعنی در این بازی هاتون او بازی را کرده نتونستین. من را ریال نمیگم. برای چی؟ برای که رفتن کثافت روحیان تاثیر کرد در شما. روحیان دیده استین در نامجا کثافت ششتگی از بنام پرزیدنت فوتبال تاجیکستان شما را نظارت داره، شما دست پا خورده شدین. ریال نه. اگر نمی کثافت نمی رفت همون تمپی که شما داشتین بگیم بهترین تمپ بود. من را با باوری گفتم میتونم، شما گفتن نمیتونین که روزش میشه و شما میره اقرار میشین که بدن این همی کثافت در روحیه شما تاثیر کرد. ریال نه تاثیر کرد این چیز. در باره بگیم مربی که در شما هست در تاجیکستان بهترین مربی است. من خصوصا او را نمیدونم که تاکتیک فوتبال او را راستی در یگون جو ندیدم که بگیم که شما را تاکتیک فوتبال نشان داده باشه که کدام تاکتیک حقیقتی باید بازی کنین، یعنی ایواز کردن تاکتیک های شما در همون میدان هم من ندیدم که چخیلی شما را تاکتیکاتون ایواز میکنن. مثلا یک فوتبالیست، ما که فوتبال دو قزاق ندارم، یک اسپورتسمن که ودی مثال گیریم، ما ذوق با مشزنی که دارم، مثلا این چیزا را میفهمم کم کم. بگیم که ما علاقمند که هستم در اینجا بگیم که ترینر همه وقت میتونه که با همون برد ایستادم وغاز کرده همون تاکتیکای تر ایواز کرده بیسته و یک مشزن بگیم که چند تاکتیکای مشزنی داره و ترینر از بیرون که از مثال گیریم همون بگیم که دستگیری کرده میسته نشون داده در حالا دو ایجا وغاز کردن میگیره. مثال گیریم ای پایان کورک، ای بالا کورک، بکوای کورک، خب پودا کورک مثال گیریم تو همون چیزای تر از ضربای تر بگیم که کنترل کرده میسته، کوشش میکنه کنترل کرده بیسته، کوشش نه واقعا کنترل کرده میسته. کدام حالت ده بگیم که چسبیدی، خب برداشتی، زدی، برومدی، دست چپ بخواب، دست راست چپ بخواب، مثال گیریم چپ کورک راست کورک، او بگیم که ترا گفتن میگیره. مثال برای که از میگن که سسترانه ویدنه میگن که روسو، یعنی که از او طرف او ویدنتر او رقیبی تر بگیم که از تمام کروگازورش او را میبینه و تر میگه که چخیل کورک در بالای او.
фикр кунем ки футболам ҳамин хел аст, яъне ки чанд намуд чизо аст, бигем ки дар ҳолате ки бояд тренер бигем ки ҳамро контрол кунад. Мисол гирем аз ин тараф фалони нападад ки пасте фалонида, хуб тараф майдон холӣ аст, бигем ки ин чиз вазифаи ҳамун тренер аст ки бигем ки ҳамун вағаз карда бигем чӣ карда меистода. خب این چیزا کمتر مشاهده شد، نمیگم که کلا نبود اما مشاهده شد. نیکی ترینری تاجیکستان شخصا برای مرا بگیم که اگر بازم از طرف فوتبال اگر نگاه کنیم، ترینری تاجیکستان برای مرا همچون یک ترینر نیست، همچون یک موتیواتور تافته. همین جوانای تاجیک یک موتیواسیا داده، نمی واقعا کردنی و پریدنی و تاجیکستان گفتنی و بگیم که بسیار بگیم که بیشتر موتیواسیا داد شما ده، نه اینکه بگیم که راهنمایی کرد بلکه موتیواسیا زور داد. ملادس در این جهت من شخصا بگیم دست ترینرتون میفشانم برای که بسیار یک موتیواتوری خوب بود در میدان فوتبال و روحیه خوب میبخشید برای شما، برای بخشیدن روحیه بگیم وغز کردنش، پریدنش، قچاق گرفتنش شما را نمی بگیم که یک دوی مدت درون شما بود ده رنگ اینا دیگر ترینر وری و سویگی ده شیشته گفتی هم گپو گفته یک خسته با شیشته داشی نمیدونم برگیوش قطی گپ زده یک شب گفته یک خسته ایتری نبود. یعنی شما ده یک بگیم که روحیه بخش بود ترینرتون، یک خصلت خوبی ترینر همون که امروز در تاجیکستان هست بسیار یک ترینری روحیه بخش بود. یعنی دائم خطی شما بدن و عادی ترین انسان بدنش بود، یعنی که صفت عادیگی داشتن و صفتی که همه وقت در بر شما بدن و همه وقت شما را روحیه دادن بیرون از فوتبال در داخل زل در همه جا باشه فقط تاجیکستان با پیش، تاجیکستان با پیش، تاجیکستان با پیش برای شما یک روحیه وطن با پیش داده ایستاده. یعنی که من امیره بیشتر مشاهده کردم. اگر دیگر ترینر رو ببینیم بعد یوم میبرن قطعی فوتبالیستاشون هم میشینن همون اینترویوشون هم میتن میرون و بگیم در اومده به همه سلام کردن، ژورنالیست قطعی دیگر انسان ها قطعی هم درونی زال ده گشته به همه یک عادی ترین سلام کردن، دست فشاندن انسان ها بگیم یک انسانیت خدشه بگیم که اینم با پیلوسی تاجیکستان بوده. ببینید مردم تاجیکستان چه خیلی است، ترینری تاجیکی چه خیلی است، مثل تاجیکستان با همه سلام کرده، با همه یک روحیه بخشیده. خب بگیم یعنی که با کسی بگیم که با خیلی قهر کردن، گیزلشیدن، فشار آوردن، نسترنش خیلی بیزیب کردن، در حالت مغلوبیت شما هم شما را قچاق گرفته خندیده تاجیکستان با پیش بگیم که یک روحیه بهترین برای شما بخشیدگی بگیم این ترینرتون بود. بهترین همون بگیم که یک موتیواتور بگیم یک موتیواتور بود در میدان ترینرتون. هم ترینری کرده هم موتیواتوری کرد، یعنی یکی عبارت دو تا کار در بالای شما اجرا کرد همون ترینرتون. بعضی ترینرها اگر گل نزنن بگیم که командаш гол назана психикӣ мекуна. барои чӣ? барои ки о пул гум карда истодан, яъне ки маблағ о бояд миллиона бигиран ку миллиона гум карда истодан барои психӣ мекуна. ман фикр кардам, ман хеле нигоҳ кардам ки гӯё ки ҳамин инсон як тоҷик аст, иам номусакӣ рафтагӣ аста, барои пул важна неста. яъне як грамам болои сари шумо як психикӣ накард, як грамам болои сари шумо як бигем ки як фишор наёвард, قواقوشا نداخت که مثال گیریم شما چه خیلی است، مثال ما اومدیم اینجا باید بزنیم برای او هم وجنی اونمو بگیم که یک آبروی تاجیکستان بود. واقعا همین خیلی من همون انسان همین خیلی دیدم. من هر چیزی که دیدم همون را برای شما در نوار بگیم که همون فکر نظر خدمه همین چه گفته اومده ایستادم. همون ترینر یک بگیم که برای گویا که یک اونسون важна نیست ده، единственный همین آبروی تاجیکستان ده، همین آبروی تاجیکستان اینقدر پتیت کرد، اینقدر عرق کرد، اینقدر بگیم دوید، اینقدر بگیم بالچکی کرد، هم ترینری کرد هم موتیواتوری کرد. اگر رستم رنگ همین میفرماد، من اگر پرزیدنت تاجیکستان میبودم میفرمادم در ناموجا کو پایان ده میفرمادم، شبکه اونم bayrak در سر میموندم،
گفتی هم گپو واقعا سر میکردم давай بچم давай دودر جون عزیز پریود که دودر جون ما اومدیم که ببریمش بگی بچه دیگر خیلی زیخ نشه یعنی که یک موتیواسیون میدادم این گارانتی بود که بگیم که روحیه فوتبال بازی توجیک باز دیگر میشه ببینین همیش پرسمن دارم وقتی چی چورکنجا باشه چی کلیلا ششکنجا باشه رینگ میبروی وقتی میزنی همون بگم قوت نمیمونه ده وقتی که تر همین نفست گرفتگی کنم خیلی ایستادگی ده همین سودیایی که همون باید مغلوب و غالب اعلان کنه اگر هم دست سر بتم گوز میغلطم دم تکیه دامو قدم استی یکی وقتی تر دستی تر همه باردورا کو یا انرژی دیگه در درونت خیلی کو هفتم گفتی همو گپو هفتم چی میگن خیلی هوی میشوه هفتم دیخانید کو نم خیلی میپری ایجاد واقعا اگانی گشتن ده برای او میزنی و قراون کو میبروی نمی گشتن ده کو قوا نداری یک درینگ میپری برای که یک روحیه میگیریده در روجا که تغالی بامدی این هم خیلی بود وقتی که نمی حالت ده اگر هم رستم میفرمد پایان برای هم مردم یک کم ترک موتیواسیون میداد یک داد وای میکرد یا درونی میدان دا میدرامد پیش هم بازی شدن قطعی جوانای توجیک یا میدوید توپ میزد این طرف اون طرف دوای بچو دوای یا قچوخشون میگریف میگو که سس نمونین ما اومدگی ما بچه مد پیش ما اومدگی می شری نر دو درم گفته که یا قچوخش میگریف دبرش او توجیکو نخیلی هفتم دیخانش هم هوی میشید که توپا دا یگان کی نمیداد خودشون توقع برده زده اومدن میگرفتن میرفتن میزدن بو میومدن میرفتن میزدن بو میومدن просто мотивация рустам روحیه فوتبال بازو را شکست ما ایرا کنکرت نمیگم این چیز تاثیر خودش داره وقتی که مثلا پرزیدنت فدراسیون فوتبال توجیک میاد دارم بولو قواقوش دکترگون ترکادگی میشینه конечно او تیمو گپو فوتبال باز уже دست پا میخره اینم یک کارخونه دادی ترین چیز یک کار کردیسته باشی представить که رئیس هم کارخونه بیاد در بالای سرت بیسته کو دست پا خورده میشه یک کارخونه عادی در کار کردیست که رئیس کارخونه بیاد در بالا نگاه کنه که چی کار کردیست که دست پا خورده میشه уже نمیدونی چی کار کردن تا این چیز بدگی است لوبای آدم دا این تاثیرات داره وقتی رهبر میاد در بالای یکی ببینین اما حالت در رئیس کارخونه بیا و قطعی تو دیگه قچوق بگیره و گابنه زور کنه بیا این ایجاش خیل میکنیم بیا یک دستگیریت کنه که اونمو بگیم که استرسی تو میروه تمام قطعیش رنگ جورا کار کردن میگیری همین استرس همین بگیم که همین وزمینی همین پسیخیکی وزمینی را بالای سر فوتبال بازوی توجیک رستم امامعلی آورد رفتن رستم امامعلی در اونجا بگیم که یک استرس بود یک بگیم که دولینی در بالای فوتبال بازوی توجیک بود نه اینکه بگیم رستم ها ببینن او نه رستم برای چی برای که رستم بالچکی کنی نرفه اونا بالا داشنوندن گردش پری اخران را موندیان گویا که کدام میگیره داو جا دیخش میکنن اورا نمیدونم نمجا موندگی شنوندگی در پیشش اون تو که یشتگی روحیه را شکست خلاص بگیم که هم خیلی وضعیت فوتبال بود انا دوستای عزیزی مهربانی که مردم ازبکستان و ما خودم خلق هستم یعنی ترک زبانی ما با زبانی ازبکی بگیم که در حالت گپ زنیم مانندی داره مثل ازبکا قنده سیز میگن مو خلقو قنوخسان میگیم ازبکا میگن کلیاب سیز می کلیاب مو خلقو مثل میگیم که کلوات سان qayerga siz megan o'zbekku misol megan qargasan ya'ni ki amon monandi dora بگیم که بولی زبان از ما بولی خیلی هوای زبان های ازبکو کارکتیروفکا کردگی هستن خیلی بگیم که کمتر اوگل داره پاورات داره خب بگیم که توچکا و ورگل بگیم که این چیزا را داره از ما زبانی خلقه این چیزا نداره مثال گیره هوای شایده همین زبانی ترکی را همین هوا ترک زبان ها که هوایی شایده که خون بولم خانوخسن که مو تر هوایش هم میگیم دمی مو خیلی اگون جایی که گلاگولی تنگ نداریم همش کشوده هم رو حواس میزنه میریم مثل ایرانی و اگر تاجیک مقایسه کنیم ایرانی رو مثال گیریم ما میری
چطوری خوبی سوزی میگم مثال گیرم توجیکو بچه خیلی سوزی تنجی میگن کو سلامتی و تنگه یا کشود میگن کو توجیکو یعنی توجیکو زبانی فارسی رو نه خیلی هویش ایده نه خیلی هویش ده نه خیلی واسه گپ میزدگیش است و در زبان ترکی بگیم که قلقو هم خیلی واسه گپ میزدگیش است یعنی که خیلی جای رنگ فارس زبان در ایرانی اوری چطوری خوبی بابا کجایی خیلی حرفا رو تنگ تنگ میگیرن گپ میزنن کجایی اومدی میوی خیلی گپ میزنن نمیدونی چه خیلی خنم بچه در جای اومدی نه اومدی نه خیلی شد گپ میزنن کو واسه گپ میزنن همین طور بگیم که همون ترک زبان ها را بگیم که همون شد واسه گپ میزدگیش مو هستیم özbek qandaysiz yaxshi misiz keldingizmi ketdingizmi qayergasiz خیلی گپ زدم inshaallah اما qanoqsan bacha yaxshisan so'zsan salomatlik yaxshi kelin qo'ng qarasan yana ki vase gap mezadagish mu qalg'o هستیم garchan mu ham turk zabonda bugim ki zaboni mu zaboni turki da merava اما واسه تر است کشوتر صحبت میکرده همونی که گفتم ایرانی و توجیک ایرانی مثل گلاگول تنگ خیلی کوچا و پاوروت سر پاوروت پویون کوتال نیشب دوره توجیکو هوار گپ میزنن میروندم خیلی آزاد اما هم خیلی آزادش است خیلی کاجی کلیت تنگ کوچا و تور کوچا نداره خیلی بوری گپ نمیزنیم همه حرفا را کو گفته گپ میزنیم ده خیلی هوایی خلاص بگیم که به هر حال ما که گرچن اگر ترک زبان هم باشیم ما فرزند تاجیکستان هستیم و تاجیکستان عزیز این وطن ما هست بگیم که ازبکستان هم بگیم که این از طرف زبان بگیم اگر با ما هم زبان هستند اما پیشتر ما گفتم که از همه مهمش ما دوستی خوب هستیم یعنی بین تاجیکستان و بین ازبکستان بسیار یک دوستی داره و ما روز دیدیم هم که بگیم مردم تاجیکستان بعد از او مغلوبیت تاجیکستان چخیل در ازبکستان ایستادن در اونجا بازم بگیم بالچکی کردن تا جای بگیم چیرا داد وای ازبکستان و دیگر شعارهای بگیم دوستانه گفته بالچکی کردن به هر حال بگیم که ازبکستان و تاجیکستان یعنی من چی گفتگی هستم چی گفتنی هستم خلاص بندش کنیم دل شکسته نشین هیچ وقت دل شکسته نشین این تنها یک سپورت هست البته اینم برای ننگ ناموسی وطن است اما سپورت است البته که ما غالب میشه غالبیت ازبکستان این غالبی تاجیکستان است و غالبی تاجیکستان این غالبی ازبکستان است برای که ما یک ملت دو زبان هستیم بسیار شیرالی جورایف خدا رحمت و مغفرتش کنه همین گپ بگیم که خوب قید کرد گفت که تاجیک ازبک یک ملت هستند یکی دو زبان دارن برای ما یک ملت ما دو زبان داریم تمام تمدن زمین آسمانی من توی مرکه و خیر خدایی و دعا و نماز و روزه و دیگر که چی دینی و چی دنیوی که ما داریم یگان فرقیت منتالیتت بین ازبکستان و تاجیکستان دیده نمیشه یگان فرقیت دیده نمیشه در بین دو کشور کدامی اگر رفته باشین و کدامی که اومده باشین ما یگان فرقیت نداریم راه گردیمون گپ زنیمون اوقات خریمون شیشتمون دومون خیسمون تویمون مرکمون مردمون خاورمون نمیدونم جمعگی و هفته و پنجشنبه هر چیزی که ما داریم یک خیل است یگان جای ما زیاد کمی نداره که بگیم که اینه جای ما تاجیکو از ازبکو فرق میکنه یا که اینه کاری ازبکو از تاجیکو فرق میکنه یگان چیزی نیست که در ما بگیم که فرق کننده باشه برای که ما یک منتالیتت و یک رفتار و یک تمدن داریم برای همو هر دی طرف دل شکسته نشین و ما هم مخلص ازبکستان هستیم مخلصی کردیم و ازبکستان هم مخلصی تاجیکستان کردن ازبکستان و تاجیکستان و هر دی فوتبالیستو با پیش تمرین کنین یعنی تجربه خدا بگیم ایواز کنین با یک دیگر
خواهشی ما یعنی که شخصا ما میبودم اگر و زود بگیم که یعنی بین ازبکستان و تاجیکستان همون فوتبال بازها میرفتن، مثال یا 10 روز 15 روز در ازبکستان یک جای تمرین میکردن و باز بگیم که یک ماندم و 3 ماه بعد یا یک وقت شده با ازبکستان کماندش می اومد در تاجیکستان همچون مهمان 10 15 روز بگیم که 2 هفته اینا و بگیم که قطعی کماندای تاجیکستان یک جای تمرین کنن، این یعنی که ابمن اپت میگن کو یک دیگر قطعی تمرین کنن رو بیو کنن و در این چیز ما میخواستم که خصوصا نه تنها یک ازبکستان و تاجیکستان بلکه برادر ما قرغیزستان هم باید، یعنی که باید ما انمی خیلی یک دیگر در جای جنگ کردن باید اینم خیلی دستگیر باشیم، باید اینم خیلی بلچک باشیم. قزاقستان هم، ترکمنستان هم و از اون جمله افغانستان هم که دیگر گفتیم گپ بعضن چیزای تو پاییز ما بگیریم پرتایم و با یک دیگر ایران هم ترکیه هم ما همه خیلی با یک دیگر باید نم خیلی فارس و تاجیک دوست باشیم. ما هممون منتالیتمون یک خیلی است، فرقیت نداریم. ما نه خیلی فارس و تاجیک نه خیلی دوست باشیم، جدا نشونده و کشورهای یک دیگر در رفته ابمن اپت کنیم، ابمن اپتی واینی کنیم، ابمن اپتی بگیم تکنیکا و تکنولوژیا کنیم، ابمن اپتوی سپورت کنیم بین یک دیگریمون. ما باید نخیل سخت باشیم. وقتی ما نخیل سختیم پس ما در دنیا کو همه وقت پیشروی میکنیم. اگر که ما جدا باشیم پس دیگر بگیم که بعد مشکلی هر که خودم شم هیچ که خودش شیده نمیتونه، یعنی همه وقت پیش پای میخوری. با تنهایی میگن که یگان جا رفتن نمیتونی. شما هم با تنهایی بگیم در مشکلی میزنین، ما هم با تنهایی در مشکلی میزنیم. یعنی ما شما باید یک شیم و بیشتر بگیم که ابمن اپت بیشتر تمرین های بگیم ورزشی، چی مشزنی باشد، چی بگیم MMA، چی فوتبال و غیره چیز، همین چی چیزی که در همین روی دنیایی که ما داریم در همین دولتمون صنعت، فرهنگ، مدنیت نیارین قدم قربون یک از دیگر می کردن. نه، اصلی پروفسیونال ها با همراه پروفسیونال ها، موسیقی، آهنگبند ها، بسته‌کار ها، یعنی که شما ابمن اپت کنین، تاجیکستان روین و تاجیکستان پیش شما بیا، قزاقستان برین قزاقستان بیا، ترکمنستان برین ترکمنستان بیا، قرغیزستان برین قرغیزستان بیا. یعنی ما هم خیلی سفرهای بسیار باید بین خودمون ورزشگر و غیره ها داشته باشیم که تا که ما بگیم که با بیشتر سفری و دوستی ورزشکار دوستی ملت است، دوستی صنعتکار ای دوستی ملت است. صنعت، ورزش این همون کوپرک یعنی ماسته هست که این دو ملت پیوست میکنه. برای همون کوشش کنیم که ما همه وقت بگیم که همون صنعت ورزشکارای ما کوشش کنیم همه وقت همون کوپرک یعنی ماسته ملت ها باشه، ماسته ملت ها باشه. دویت خوندن، کلیپ ها کردن و غیره کارهایی که میکنین، یعنی یک جایی کنین که تو که شما همون ماستی هستین که همین ملت پیوست میکنین، دو ملت، دو سه ملت ها را میگیرین پیوست میکنین. باقی سلامت باشین، سربلند باشین، خانتون آباد باشه. آمد در آینده پیشروی بگیم دوستی بین ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، افغانستان، ایران، ترکیه بهترین دوستی رشد پیشروی خواهان شده میمونم شخصا من و بگیم که نمی حرکت سیاسی که خادم خلق است. من طرفدار نمی خیلی دوستی و پیشروی هستم. خونتون آباد باشه، سرتون بلند باشه و امنیت جمهوری تاجیکستان پیشینه بزغالتون بگیرین تا که آبروی کشور وطن تاجیک نام نسب فرهنگ نخیلی پست نروه. باقی سلامت سربلند خانه آباد.